Oh yes, nongeye kuguha ikaze kuri The Truth Inside, ukurikirana amakuru yacu ya buri munsi nk'ibisanzwe. Rero ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu cyangwa se amwe mu makuru tubasha kukugezaho umunota kundi cyangwa se umunsi ku wundi. Rero inkuru y'uno munsi nashaka kugira ngo nkubwire mbere yuko nyikubwira ndaguha ikaze kapisa wowe uyikurikirane kuva mu itangiro ndetse kugira mu iherezo, kuko ibintu bigiye kuba nagahuma munwa ni ibintu bikomeye cyane. Inkuru nguhaye muri kano kanya ni inkuru ibabaje cyangwa se ni inkuru ikomeye cyane irimo kuvugirwa muri demokarasi ya Congo. Ubwo twabonaga ingabo za Kenya zirimo zirasenga ziteguye kujya kugarura umutekano muri Congo, ariko wibuke yuko no urugamba rukomeje, kuko urugamba rwatangiye hashize igihe kinini cyane. Bivugwa ko abantu benshi bamaze kwata ubuzima. Ibi ngibi bije kuba kuko amahoro muri Congo atameze neza. Mu gace ka Rucuro niho imirwano yakomeje kubera, aho inyeshyamba za M23 zakomeje kurwana n'ingabo za leta ya Congo arizo FARDC. Ibintu byaje gukomeza ubona yuko na kuntu ibintu bimeze n'amahoro arimo kugaruka, nibwo haje gufatwaho umwanzuro kohereza ingabo za Kenya. Izi ngabo za Kenya zoherejwe mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Congo. Byateye abantu benshi cyane ubwoba kuza kongera kubona video nk'ingi, kuko abantu benshi base bavuga yuko intambara igiye gukomera, intambara noneho igiye kuba ari ukuvuga ati no kumena amaraso, aho abantu benshi batangiye guhunga, bamwe batangiye guhungira mu Rwanda, bandi batangira guhungira mu Bugande. Ubwo rero nakurikiranaga aya makuru, nabonye ingabo za Kenya ari bohereje ingabo nyinshi cyane, dore ko muri zo mbere yuko bahaguruka bahawe iminota mikeya yo kugira ngo basezere ku miryango yabo, kuko bari bazi iyo umuntu agiye mu rugamba ari urugamba rukomeye cyane. Ubwo rero iyi ndege yajyanye ingabo za iyi force Kenyan force yajyanaga izi ngabo za Kenya muri Congo. Bakigera mu kirere cyo muri Congo, abantu benshi bakomeje gutaha ubwoba cyane, bavuga noneho urugamba rwakomeye cyane. Ubwo rero indege yakandagiraga ku kibuga cyo muri Congo Igoma, M23 kibimenya isivuga yuko igiye gutera igitero ku kibuga cya Goma, kugira ngo indege zose zirimo zirahabarizwa zose bazitwike, kuko dore ko bashatse kugira ngo bakore strategy. FARDC ikoresha icyo bita utudrone tw'intambara, ariko M23 ikomeza kuturasi ibisasu bya kirimbuzi. Ariko noneho ahangaha muri kano kanya ubu ngubu ibintu byafashe iyindi ntera. Reka ngusigiremo ubanze wiyumvire uburyo bahawe ikaze n'ingabo za Congo bagikandagira ku kibuga cya Goma hariya aherekeye muri Congo. Watatuongoza tayari jeshi letu liko kwenye uwanja wa medani. Ni kusema kwamba wandugu wetu wa Kenya gisi wamefika, watakuta tayari wandugu wetu weko kwenye uwanja wa medani, na wanajua kwamba watafika na watashirikiana na mambo yatakuwa bie. Kamanda wa kikosi hiki cha Kenya ni Luteni Kanali Dennis Obiero. Kulingana naye, wanajeshi wa Kenya watatekeleza majukumu yao ifaavyo hapa DRC. Tuko na mandate ambao mandate yetu ni vitu 4 peke yake. Ya kwanza ni kwamba tushirikiane pamoja na wenzetu kutoka FARDC, tuweze kutoa ile watu ambao wanaitwa negative forces. Alafu kitu cha pili ni kusaidiana na wenzetu ambao ni watu wa kupeana humanitarian assistance to the local populace. Then kitu cha kingine ni kwamba hii mambo ya mitutu zimekuwa mingi katika eneo hii, kulingana na ile safari tumepata ya kwamba tuweze kusaidia kwa kitu inaitwa DDR process, ambao tutakuwa nasaidiana na FARDC na government ya Democratic ya Republic ya Congo. Mapema mwezi huu, Rais William Ruto alikabidhi vikosi vya Kenya bendera ya taifa, ishara tosha ya amri ya kudumisha amani DRC.
nk'uko byiyumviye rero yuko umwe mu bagenero bayoboye ingabo za Kenya yivugiraga ngo ati ko baje kugarura amahoro ndetse no kurwanya iyo mitwe ituma amahoro atagaragara muri Repubulika Demokarasi ya Congo, yavuze yuko aje kugira ngo bafatanye n'ingabo za Congo kugira ngo bagarure amahoro hehe muri Demokarasi ya Congo. Naho rero nawe makuru nari nkuzaniye kugira ngo nawe ube update urebe yuko ibintu bigeze ahantu hakomeye, ibintu bigeze ku yindi ntera. Urakoze cyane, wari kumwe nanjye Bat Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inst